Adarkwah Yiadom nation prophet wapai line ne kokwa pai oso obedome eye vim lady Afia Pokua obekese no ama chese be ma woni vim lady mpo beda no no me no ebi ebeka wo na ni nyina eye comment a eye vim lady Afia Pokua ekomekiye about eye Opambour okopiem ewo mahama meet with eye clergy eye mahama fellowship with the clergy no na okobusa say Ghana card utimi edinya car free eno na vim lady say obi ewo Ghana na se otimi ka asem etia Ghana card na se nipa kro no sebi na adwene wo fom eno na Opambour amani kokwa pai omuni ye kum Opambour ja esem Opambour de abegu de ano de yes edi entina hesofo muntu akola ne wo ya kola su konoma onye very careful onye very careful ni be stand abroad when you begin that A to Z suffer so won ya me be to nani matwen no Jesus ado obewo no obewo ba me pe tumi ya bari de ma me na me be celebrate ma na ma ne eba wo de be bre hu na ma ne wo de be ma be pon ne nkwa wo hwe so yentie ensem a eya vimle de Afia Pokua kan ya ama Opambour abesom na Opambour say on the obedome vimle de Afia Pokua obi aye no hwea wo ne ontie no vimle de Afia Pokua no make analysis on a political campaign ekoso between John Mahama and Baumia nyina na no modidie no kofa free churches be fam and okofa Ghana card de enso ede betuma okoka say wo obeka asem bia negative dia fa ho efa Ghana card ho bia no na say wadwene ewo fam no the NDC ni MPP nyina in the meantime Prophet one you say Prophet one Martin Owo he's also Opambour Asempa this week coordinate about the same just before you are for what in the back say Ghana card etimi me yenya car ebetima me yenya car free because cost wo manimu a me menti ase be say me ma obi anso nu say Ghana card ebetimi de yenya car free a cause bibie no e kire sa se betimi de yenya car free o ma biem no wa e check car free wo and number say me busa sa 7 na ewura president yi anu ma me misre na da roma se ebetimi me anya kai free a na ma yemfa ya hunto so because yentimi nya na yeye sa we prophet one no ya ne shenanigans ni ade no but I think that this issue about Ghana card anybody who condemns Ghana card no said you brumanu said you why you know from because look the identification that is what has made Europe near Abroche that Ghana card should not even be a contentious issue. Ghana card should not be a contentious issue. Approach no be a con in Dubai hey who do be that ID card there should not be this is the bogus issue. This is the Ghana Posika here NBC Posika woman the Posika woman not line the poor almost floating Obianska woman the Ghana card it has come to stay let it be there. Let it be there. What I said, it has come to stay. Let it be there. Ghana card should not be an issue. So let's focus on the actual issue, which is economy, economy, unemployment. Those are the issues about Ghana accordingly. So away from a vim lady Afia Pokua, you go straight to Opambour. A details of it. Now Opambour ebe PM e want to set so, and I am suffocate to a chief. Everybody must say, Papa, na asam kesia abetop no so de. Mame famo. Uko PM ewa Mama meet with the clergy, the fellowship with the clergy, no. Uko busa Ghana card one seven no. Aba na no eno pam was what? Go utimi tena baby etimi di matem. E ka de open the family home. Me domel ama ebi be ka be ma. Sebi ono be dampo. Be ma no ebi be ka no. They say odi chia no kran pa ebi be ka no. Wo busuafo no many they are no day. That baby, Prophet told us we be Ghana card be oba ne pension. Obenya car. Na o sa do 2 years say enya no kwento mo bi amfa no ho nto so. Yes sir. Na baba ba ko ana prophet obo wa no asem owie ye. Na fa atem ne di akire nya asem koto. Odi ho atem me. Obi a wo kasa asem we bia no. Sabi no onim nyansa. One me. Odi fom pacha. Oh yes sure. Prophet that is here. Oye nipa. Le pacha prophet. Oh abusia. Le pacha. Ya pantunche.
aya penidin ene de ade wo ni na fa bread ade de wo no nko ne hia ya kan ye hu ya me pe bia na me ye Jesus onyame to minti yes Lord se men kasante na busuafo kasante na me papa no no be kasante am then me mani yemba aye sani ya me pe Jesus onyame to mi mu yes osofo janachidi yes sir janachidi ye ko ye anyansafo bo Ghana nyina ani age enokre ti se ba ko ye bagimifo obi wona mo wagimi sa no wakata sa eye history e wona busiam I want to aso mu gimi yes je chiredi na so ni unu se ne misiti na eno me ni chance se ba eno me no nyankopon no me ni chance se me domina wa bra woni di na tamo hebru inja me gina me di be fa no baby am ni be gina me di be fa no be ma kro be wa no be nya asem that's right be ma kro wa no obi di ne be ma wu na sise kim obe fa no me ni bia ko odi agro no me am di be ba no e free next am ne kopem kwasi ada wo tv bi ofiri na no bo boni nyina ye be boni nyina wa papa na me gina so awie na bra bo kodo Jesus na dia ya me tani se mi kasama mu obi adi nokre na so no timi abo obi din se nipa ne kan dia na nipa naka yes we will pesa high TV station radio station pa the will pesa record so ha and car nam car me the announcement in a big pass and the breaker I can wom yes kopo bi o betwa mo kan the same announcement nam kokko be kwa omo ye anyina mo nyina omo ye omo kan asori down ho kra mo the car ni be si ho yes announcement what do you aduma yes obi ntimi fa bibia emre bi sa no omo ka se car the first asogo obetua so the first asogo obetua so for car and I'm saying DJ Emma so ntimi tua yes sir I am going to second part of Afia Opambour Ebenezer Adarkwah Yiadom still nessa no hiti enya de sense no no oje mu keke na no obeka se ono ne question ko bisa ye no eye che se baomia any NPP for mu campaign omo ye eno om su kuta Ghana card a ubetime enya we free enti eno a eno ko bisa enti e ba ne sen ena wutimi ko ka ne ho asem na udi natem ono woti wo mo obi adin onka obi a etu na obi ameka no obeka ne ko ade a obedo aya na problem so aya another sembie nya djuma abase besi ye to abanya yenka ne yebetimi aye ne ba aye me yenka ne yentimi nya bise ba yentimi nya yentumi enokre ya de sadia ne sansam na tata Ghana foche ya de sadia ne sansam na tata Ghana foche one district one foche hidden be o odi fo bi ni ba bia ampa one district one foche be o fine e bi ni ba bia pro so one district one dam said ya me ayesa nete one district one dam pro one district one factory e bi ni ba bia one district one dam yes sir one village one dam e bi yan si ba bia one village one dam village ahodo a wo Ghana we ye den one dam am a village na entumi kura anya adwuma prophet one and so aya adwuma one fortune aya adwuma anya adwuma difo so what I say and $1 million for each constituency aba entumi am a prophet constituency bi anya no omedi anasese e di sania ma ye hia biam yes the wo ba bitima ye na kam ye hunu ene na pesa Ghana positive ye kasa nkyere banya safo ye nkankyere bantemi for if me kan no man kankyere obi abantemi me kankyere obi a wodim nyansa nonsense including the free, yes sir prophet if free samuel kobun se beto bebre be kono mi Jesus bebre abra be kono mi num suom yes na de one share be kono na busu asante nyina yes go twa what ye abrochira me kira ni say abrochire no what ye no that's right me na te say no obi akọ school fufuro that's right e wo mi nsem so what ye abrochire no kasa me kira ni say abrochire no me ti akọ abrochire atra abrochire yes atra abrochire akọ ba bi ono na ezi wo da no kre Abraham kwa ye adwuma da la sura na madidi o dabi hallelujah nkoti buro ni betu ansa no shibri ikatondori ya la basaya eni sofo ifo to na sami to twen because wo sha mabufu a fofo wo benu ho eno me na wo woni me na me babe na te ase wonim sa na nsie ne be e ma bia maje tu o mo ne ade e bia kwa awade e 12 years abo ba yes ene kwa ge ba ko ba 3.5 years wo bre yes sofo wonim me no correct